Ka office jong ke district mental health program Southwest Castles District kabahap hapo kejing penyat jong ka office rekam jong district medical and health officer Southwest Castles District kala penlong ya ka street play lani ka drama lengkot halor ka koit ka kia jong kejing mut jeng perkat bat jong ki samla kiba shpau hadu khat kanai snam karta ha ka arp santri kunaitung arjar arplai hayo mau keruan kajing jemu jong kani ka drama ka long ban pensyai pajba halor ka koit ka kia habai dei berkejing mut jeng perkat bat kejing pang kiba dei bat kejing mut jeng perkat kamtam ya ki kena samla ki bedang hap ha ka adolescent age group kata shipau hadu khat kanai snam ha kani kesngi la yo ya kejing kren nai kong LC dalin lengkai clinical psychologist bat ka kong wante damon lengkai adolescent counselor rengkat kejing don langru kakong B Snaitang psychiatric nurse kong Is Emyong case registrar assistant kong D Marweng ward assistant. Kami kapo Southwest Castles kajing jur dan kajing ngop kajing di perbuah kala sirkai adu kata-kata. Batali undai bakat kadai nak kadau jung kajing di perbuah mereka la bandai nak kiwe kidau. Kita kidau jong kajing mo jung perkat. Apa perlu kibri bakin ngop kajing di perbuah. Bat na kadau jung kajing jingdi penbuat kawan rak ya kiwai pat kijing pang kibakta li kajing mujib berkat pat kijing pang kibakta jing mujib berkat ladadon kijing hati kisem kalau pandung dei tang nak kadau juga jingdi penbuat tidak pandai nak babun kidau kita kidei kijing pang kibangi him jus tenat bangwan ni syakmat bangwan ekhu syaki dokter pakai kebajian kadai kum kutu kajing dia kebajian tukar drama mentan tak kebau itu ikna hilang keloi lani imdam dan lat dan nanti tang bansu slokut bansu slorai bata jin jumpi kalau asu biang bansu kut no bati ko ban penkut ya kajin jumpi mo idun kibri kibamshin ya kutu kepenjang mereka sakut ha kajin pang kebaban daki snem kimla kan kita kajin sia daleksin dawai doktor kita undan jimpan Dilihat kina jejak timla. Paling mengapa muslim dan buah kena empang jah pernah. Muslim ya lah dia. Mula pan manusia di hidup dirai yang bak orang pangan lek tentang. Berkata kawan rajin yang yin persen kawan rajin pang kajing pang lai hukum yang ikut kita baca ke elang salam. Ngane tu ngerti jam 20% kalau atlet yang percentage kendrai tam yang 100% ide diberi di badan yang dijempang hak aja mut jeng berkat mau live pak live punya million mut diberi iyo yang kini dijempang tang hari India kata ide tang ngadu kata katsan snem habis live katsan snem kata live pak live punya million mut katung ke sensus arah jarak kanway mau lalak ba live pak live punya mut Idon ya kini dijimpang kata hari India kata rutang madu kakak san sinem kadulai san sinem kata dijimpang kiba kata ada jemur berkat kro ti ikwa abang wanra yang kami kacip penjip padba mau nanti por sekipor nilai sekisnam bat ai awareness program nilai sekibalang nilai seki di school nilai secan baru di Jakarta kenapa nilai bat ai yang kacip sekiba lada freedom kijil smotion yang ada jemur berkat kijil smosi kijilnya tenduk kijilnya le kijilnya jopi pin slow bah berkenal ba kaniru kalak banwan rak jing sitom ya kanet mo dalaban ke jing sitom ke jisusi diberi kimla bantang ban bakja kimla atang ban baterai kita dijal di bamantasi mo dikena school kila ban sange no ke kulit putih jopi kila ban ngopno haji jingdi penbuat tang nomor bati tentu dijing Patini KKA mikwa ba ngikum tipat ba in shen ya kejingkit klik dalade yalade kenang bangin warra yang takut ketiak kebapura hati yang kita dengi berkisman kawini di ngangit bakila yuk iya ketuk drama udah number helpline number itu bakila hak drama no number kenang bakila pun capok district mental health program lada kidon kado kejingjian kabakerti bagi kuat banwan lada kuat ban yehu syah head department berkidan di jing sistem di bekerja bagi jing sistem di bekerja ketop ru
ya ka jingla jong tibriu ka jing temu jong tibriu ban put ya la ka jong jing em ban le man saw ban pun man saw ya lo mo kita kini jing dia ki bakila ban pun sa number ba la de ban man sepuli yang sibit ba la ban wan jara pi ha kisnong tu lani la ban wan pi sa ka ka sumar ban wan pi sa lo la da kini pakum kini kita jing dia Hila Ashnong ya unit number mo kendai hindriu way artra kendai hindriu way artra ra kendai a hindriu nyo kendai hindriu way artra ra kendai a hindriu nyo lani hila ban pun hong number way saw way not jongka jela juli jongka neglaya jongka jela neglaya juli way saw way not semua bahasa ada kita kilo kijing bagi kenduk ha kijing jong thi wat nam leran wat nam khen baki ka pet ka World Health Organization ka ong baki ni kijing pa mo sim baki kijing pa nama idei kijing pa semua wela de bang ada inong pang ada kambar wat jengerat wat tawai kenang bangala banyo piang yang kijing kot wat nam semua leran ada dan mana bakran na kisnong kitau ibahayin insan ane manu kajing im kare kajing jong pi jong na mo idan kam bagyo yang kamet ke bakoi bakya kenang ba ikam kijang jungi kin jate ikun kiti jungi kin he kinsan akajing sup kajing kemen da kajing ko jing bat kalau we jungi kan long ka bakna pun kijing kijing penting lani kijing mensau kijing le pen mensau jumur lani kisusai lani kijing syok kijing bom kijing dia kilak bandai na kini kijing pang kilak bandai na kini kijing pang benar kijing perkat ti warnam septi kaan mental kalak pensenjur pada orang bayar tibadan kilo tibakum kini kijing stom ngimdan kan syok ban report sekipul ti kawai na ki hang kimat ibahak mat jong kasokar India hak beri berkot kerja kadek kajingkot jingkia jong kajingmut jing perkat ti bun na prinjuni ngim ju kham pet ngor ya kajingmut jing perkat jongi ngim da pikir than balik bala ai kerteng yang kadek drama pikir nama bangim ju kham pikir ya kajingmut jing perkat ka ei ka ba kana kajingmut jing perkat kale ya kamet ka phat jongi ka ei ba kale ya kilong sen jongi ke bakale ya ka ya kilawe ya kalawe ke jokun kiti jongi te kendiak nang ban pensaya pi ka mental health kade ka way na kimat rekam joka health department ban wadra ya ke jingko jingkia ka jingko jing perkha ngani tu ya pi jan ki longying jong ki snong ki tha jongi hak kari berkajan bedri jongi ngani tu ya piba na kijing pang kijing stong kibangi kibril kendu kum kijing pang kibangi kendu hakamen kaphat mo kabangi ngiju koloi baban sim dawai ngistat baban sim dawai kita kimda khen ya ka percentage kimda bun than bat bun na kibril kimda kilet da ka bakulut men sim da ka jing su ba lele na sim dawai ye kidawai kiwan sing da ka jing sup jikmen bat kermen ro kini ke jingkot ka baslosi kalong ba ki ba khambun kinong pang ki ba pang ha ka jingmut ju perkat ba nakaliang jong ka district health and office jong ka district medical and health officer ni don ru yang tenat rekam ha ka bayade bat ka adolescent health program ti ha ka bayi yo I lembaga ka tu ka free play ba itu kena idang hap akan dikerta kabat kot ka adolescent stage hakabat kena samla akan dikerta idang don hapaden kajing plumar kajing mud perkhat kimpak la ban perkhat umnungan le mo di nakalian jomiru kung ka napo health department nga squad ban pentip ya pi ba kadon kan ka adolescent health friendly clinic na hapo maperwat civil hospital bat lada hidung kena tiba iper jinglong lali tiba don hidup kecilnya pila ban wanya lam hati tu di klinik kade kajaka ban ai jing selok kena
bat pawat na lesi na pedang jumpi kidan ki bawan sindawai ru ki doktor bisa tha apo ka dosen klinik pilakan mupla tenrai na kalian jo katanat rekam juni kwa ban ai kai khna kumnu pakinya daya ladi kumnu pakinya da amta apo bakin kim don su kala kumtu bayar indrai nadu kapo pakidang khna tinyo jini kai ki bamba kala ki babiang ki badai kenang bakin la bandia kan ti badai tina kalian jumi idon kan ki pernah perikam bat nakwa bandia tu ya ki balada lada idon hidup kena ngobha bandia tha kini hakani klinik ke jumi lani kajaka ajin slok ke jumi ban yo ajin slok lani ki jing hikai ki ba dei na ka tempat kena kani ka adolescent klinik ni sen penterikam ya ka man ka sinyo bat kasih lah balang, lagi kasih saja. Di pada dan hidup cuma mau banyak hak klinis. Pada kunjung akan dega District Mental Health Program. Kadang kajian terekam kepada Marza Pat Timiki District Mental Health Program. Di makanan jemaah tang kami disebut. District Medical and Health Officer Jongka Southwest Health District. Kaya kata bagi pelong kini ka program kalong ban kenapa pi lompi pa pi kena samla pi nyala ban semutu hamar kata kaya kata kuat kerja kata ini kata timur perkat kaya kata ki jimpang bot nyala kata yang kuat kerja kata timur perkat kau tahu ni kata ini kena tiba Nanti kepastian mau kata kabar sepuluh itu kata senang. Kata itu kepuan bagi nanti langsung baru kata kepuan tu biji kelah tiba doa haka mereka hak kimo. Dia kata itu kepuan bagi jumpa tu hak kiro tidak kapan doa kata Jingikan, lagi yang katakan, macam kia kabai ini dan katakan cuma terkah. Bentar ini nak cari ketika play, pemandu penelitian timur di dalam bentar jadi klinikal psychologist ibadah apa district mental health program iban saat ini yang ada di dalam yang adolescent counselor ibadah adolescent clinic jangka single hospital of Dia di dalam industri